Man rwodi ma gitye i boma otel Gulu gin kono ma dong polic guwaco ni omyero kinyik yup me iye eni gimiyo dakika 20 itgi ni omyero ki briefing gin i kom ngom ma tye ento report ma tye ka kati rwodi gutiyo ki dakika ma kimiyonigi nio maber me tyeko ngo ma gin gubino iye kadi bed ni onongo myero gin obed i acak loc dong pe otwere kede eno ka ineno mot gitye ka motte ki yom cwiny madit tutwal gitye ka motte ki yom cwiny madit man aye rwodi ma gubino iye me yero lawi rwodi me acholi Rwot David oneno acana aneno peke ki rwodi mukene calo Rwot Yusuf Adek bene aneno peke rwodi mukene macalo an pe ang'eyogi ento dong wabing'eyogi Rwot ang'a ma obedo tye ki Rwot ang'a ma obedo peke dong cal ma gitye ka makone eni gin gumoko ka maleng ni gityeko yero me yero lawi rwodi me acholi ma dong en aye bi cako tiyo tic macalo lawi rwodi wabibedo ki kare me lok ki lalok pa dul eni ma obitetowa ngo ki kome ma otimme ento amyero ni kene en rwodi ma obino rwodi enoni atye ka neno Rwot Pawel atye ka neno Rwot Casimiro ki ludito rwodi mukene ma mukene pe ang'eyogi atye ka neno Binyi atye ka neno Rwot Collins Atiko egoni ma atye ka neno wanggi ni aye rwodi ma gubino kono iye me nongo lawi rwodi me acholi iye eni kimoko ni Rwot Richard Santo Apire en aye kono dong bidugo lawi rwodi ma bitelo rwodi ducu ma i acholi ma itye ka neno eni man mego ma obino bene lalok pa dul lyen neno adongo akulu ki rwodi ma tye kano pe neno maber ngi wanggi maber adada me ngeo ang'a ma obedo tye ang'a ma obedo peke Rwot me kabedo ma megi ka in ing'eyo no itye ka neno wange gwoki ni eni Rwotta nyo eni pe Rwotta an aneno Rwot me Pawel kama ki iye tye i kin rwodi eni dong gin okelo kom piny ki laditgi macalo lawi rwodi kun Opiyo Labista tye ka keto kom ki mego ni obed piny gimak cal lucol lok ang'ea ma opong matek i boma otel tyeni guketo Rwot piny macalo lawi rwodi nyo lawigi dong gumako cal man ki boma otel man otime i nge wang cawa manok ma polic oloko kwedgi